Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Sa gudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga curling na poluan, amnesia. Idi kalman laing. Idi kalman laeng manunemi, tanaladawak nga nakariing iti dayta nga agsapa, iso nga alanganin nak nga mapan, alanganin manin ti oras nga sumrek iti opisina. Nairanamat ngamin manunemi nga nagbakasyon ni Nanadina nga kadua ka mga saasikaso kini Papa nga nabayag basiten nga naatake ket naka-wheelchair ni Papa. Iso nga, inasikasok ni muna ni Papa manunemi amumeten ti bedridden no naka-wheelchair. Inasikasok ni muna kalpasan nagrubuata, itata nakarubuata kon no matrapik ak sigurado ka lakit maladawak man nga sumrek iti trabaho. Rumuara kon manunemi ket madagas ko ni Papa tadda iti terrace ang pagpakadaak na panak nga rin Teresa, nagpakadak yung kuwana, inagkaktimuking na, sa ko yung baga, mapanakon. Mapagan. Mapanak pa lang, Papa. Gagananod ka, Gerliha. Nangruna kat umadanin, ti kasaryo kini Willie. Pa, numabalin na kumakit, saan ko mga mapasamak at kami kasar kini Willie. Oh! Mangrugi ka di ba nan? Pagpungtutan nakman ng jablo, karaho ka. Danda nila nga ron ng tikalay sa'yo, kiniwili, kalpasan na, bagampay laing, sabi ko nga, tasaan nga mapasamak tayo ta. Pagpungtutan nakman, kahit mo, matake akmanin, punyeta ka. Pa, awan turubing nga pagpungtutan nyo. Taorin nung... Orin no bigak nga sa, ibagak ko mga saan nga kami kiniwili at kasar. Nung tsak mat nga ipatpatig suna. Ano na? Tsak ipatpatig suna. Nga matapig nga babaling ko, matakat pag maaramid ko. Nalpasin nga natulag ti kasar. Iso nga wan ti pagdanagan nyo. Matuloy ti kasar. Hindi ata kakide. Ito pa lang ang reklamo. Inakon, kaya maladaw akong ti pisina. Dandanitan ni Nanadina. Iso nito di mga sikaso kata kayo yung tunaldaw. Dala, sige. Kit ulita ka. Hay, dumngeg ka. Ni Papa mo. Dumngeg ka. Ulitek, agan-anad ka. Nangruna, ito pa nagmanahom. Narigatan no adapet da ka sa mapasamag kang ka. Kane, dandanin ti kasaryo kini Willie. Punyeta. Uwan manong nemi saan ko ngay ayaten ni Willie nung pinatulagan ti kasarmi. Ado nga minti utang mi nga na imbaganakim kadaginagannak kini Willie. No labsak tagsa manong nemi kin isuda tinang paadal kanya. Ken isuda naggastos iti pan naka-hospital ni Papa, iti pan naka-atake na. Ket gapo manong nemi tayo ayaten nakuna ni Willie, nakakaisunumet nga anak dagiti nakatulong ka na kami. Ken nasingid unang nga gayem ni Papa, isungin kalikagum na nga kami ti agasawa. Nga ididamok, ti agked-ked, ket kastaon iti pungtut ni Papa, dahi tamang tipuon, ti pa naka-stroke na. Iso nga ni, naka-wheelchair. Naka-wheelchair lata. Kaya di pa nagtutulag mi, ket nagked-kedak, isot pa naka-atake ni Papa. Agbabawi ak, iti susupyat ko, ti pagayatan ni Papa, iso nga tapno saanin nga maulit, imanugot akon manong, makikasar kini Willie.
Ket talupay nga bulan, sakbay nga madanunan, dahil nga kasarmi. 3 months more. Hindi pa nagpampanunot ko kay ni Tia, panagdardaras ko, jak napakadaan ti may nga lalaki nga bigla latang nga malasyo ti kalsada. Kaya hindi pa nakabiglak manong nami, uy! Oh my God! Ipreno! Ngayon kaskas di manong nami nga nadungpar ko ti lalaki. Natulid kat nakitak ti pa nakaitupa ti ulo na iti semento. Di mo sagak kadagos manong nami kat nagpaarayatak. Tulong! Help please! Help! Tulong! Tulungan na ko nga. Gagadwa, ilogan tayo. Tinadungpar ko ti kotsek. Tas siyaklatan ti mangitaray kang kuwan ti ospital. Help please! Please help! Kasta nga rin tinapasama kini pa nagdardaras ko kin pa nang pampanunot ko ti may panggap kada kami kini Willie nga dandani kami agkasar idinto ta saan kumat nga patpatek. Nakadisgrasya ak manong. As kaswanen dagiti mangagas ti lalaki nga nadungpar ko nga intaray ko ti ospital manong. Idinto ta siya kadya kamo ti ramidek. Mariribukanak. Kasanuno saan nga makalasad da nga lalaki? Skoya? Tuapikit kami. Yung sabi ko man ta makalasad isuna. Ngayon no saan nga makalasad? Kahit ba ibalutak? Kahit nga sawan manong. Nga saan nga matuloy ti kasarmi kini Willie? Saan ka di nga daytoyen ti sungbat? Tikang kanayon kong idawdawat? Nga sabi ko mata saan nga matuloy ti kasarmi iti lalaki nga tiyakmet ipatpatig manong. Ngam tiyakbat nga rod kayat ti mabalod manong. Ti agbihag iti unek ti pagbaludan. Aging ka manong nemi nga nakaputen nakapanunot akon kunak kuma. Nakapanunot akon ti umuna nga ramindek. Ti mawagak manong nemi ti opisina ket imbagak nga jak ka nakapag-report ka puta at emergency nga napasamak. Ngem jak imbagbaga ti pudno manong nemi nga napasamak. Kalpasan na manong nemi si marunong at timawagak sa Jabalay tapnowa. Penkek no nakasangpaitan ni Nana Dina. Ni papa manong nemi na kasungbat kanya. Manong nemi. Hello papa. Adan ni Dinan? Pa, ni Dina ti kunak ni Nana Dina adan. Adan ni Dina sangpait na. Puli ata. Apa nga natawag ka man? Agali? Kinikasla. Madandanagan ka sa. Kuha. At nakaridagas ka na pasamak, punyeta. Saan kayo baga kaming keng agananat ka, katne, dandanin ti kasalyo kiniwili, kalpasan na, kadadagas ka na pasamak? Pa, kuha. Anak, kuha lang ang kuha niya, matidagas ka na pasamak. Ha? Tapi nga di mo ibaga, punyeta ka. Ngam saan kong imbagbagakin ni papati pudno nga napasamak manong. Magaglayang at imawag takayit ko apin kayo at damatlayang na natina. Kapag bagak ni papa, nga agawid no pangal daw. Kaya baka no maladaw akto ang agawid into no malem. Tisi marunong inaramid ko manon nemi ket simbre kak iti kapilya ti ospital. Ket ditoy na nagkarkararag ka. Diyos ko. Hindi naman tinati nga pasamak ti biyak ko. Nakadiskrasyak mo din. Nadya ka mo no anyat kasasad na. So nga, Diyos ko, no anyaman ti dakas kayong buga ti kasto nga napasamak. Sa inyo ko mga iba't patuloy. Ipagpakasik ka na kayos ko. Sabi ko mata may ispal, di guwapo nga nadungpar ko. Ispalin nyo ko manedyo nga lalaki. Nga nakarikda kiti. Oh my God. Tinadungpar ko nga lalaki manong nemi kat isot nakariknak tinisang sangayan nga jak mailadawan nga riknak. Nga itapay laeng nga makariknak. Nga dito ko marikriknak kada dyan nadungpar ko nga lalaki manong nemi kat jak mariknakin ni Willie. Diyos ko, ulitek. No day dyan man nga lalaki ti kariyo nga para kanya. Ispalin nyo ko mga rodisona. Ispalin nyo ko may sunap. Diyos ko, pangaasiyo. When manong nemi ni Apo Diyos ti nangi talkakon manong. Nangi kompensarakon no anya ti marikriknak iti lalaki nga nadungpar ko.
ay tekisuna. Ay tekisuna manong nemi tilikudang nga tsak payam amo, tikinasasyon nuna. Ay teksuna. Ipagpatek ko isuna manong. Wan manong nemi ni Apo Diyos tinangukumpesarak nga talagang ipatpatek ko na siya nga lalaki. Kat kastaon itiragsak ko manong nemi di mamuak na ispalen. Wow, thank you. Si bibiyag ti lalaki manong. Ngem ti problema manong nemi kat nagka-temporary amnesia. Akas iti ko na ti doktor nga nagtaming keng kuwan. Awan polos ti malagip na kinasasinuna, idi tadamagik manong nemi asino isuna. Asino ka? Talagang awan ti amok. Awan ti nakaristro iti panunot ko no anya tinagang ko. Kasta ka di? Wan. Ngem, sa dinungamin tayan ko, kananyat na pasama kanya. Mabaling ka di nga mamuan? Kuha, adda ka ti ospital. Ngem, agaman tayo ito, kinaapod Diyos ta, awamit lang tinakana nga napasama kanya ka. Adalabasit sugat iti ulom. Sigod di doktor, nga tinapasamak iti ulom kat isot po unti panaka-amnesia. Amnesia? When? Ngim, agsublid tumitlayag, tilagip mo. Saan nagbayag? Temporary lang. Kat, asino kamat nga napintas ng balasang o dayag? Si kakaditines? Ti doktor? Saan nga nurse, saan ka doktor? Siya ni girly. Siya tinakadong parking ka. Pasensya ka na. Agdadarasa kami na. Kat siya kamit, basta latan na bimalasyo ka ti kalsada. Nga di mo man lapulos sa kinita ti stop, look, and listen. Ano ka di lugar tiyan ko? Baguio City. Baguio City? Awan. Aguri ka, awang ka dito tinaalad yung wallet ko, iti pantalong ko. Amuyo ko matinagan ko, kaya address ko, no, ada wallet ka naalayo. Awang ka di? Sa dito tayo ti wallet ko. Sa din, no. Namaham niya, ti amok, no, sa din, no. Tinalyaw ko, tinakabantay kada kami nga nurse manong nemi kat kasla maawatan na ti kahit ko kasawen, iti parang kita keng kuwana. Isong iti may isang asuli, ada inala na nga nakasupot, kat itin na kanyak. Inurar ko tinagyan di supot manong nemi ti pajama ken sando. Agraman ti bariya nga 5 pesos. Ken ti talo nga tableta nga para agas ti sakit ti tiyan. Dagiti nagkapukin ka eh. Nakasando ka, naka-jogging pants ka. Awan wallet ka na ala. Dito lang, oh. Anya dagita? Dagito eh. Kukwak ka di dagita? Ha? Girly? Alis tumagayong mabata. May kape sa tinakan ko, ha. Namin siya lagi bag among nagnakan kong girly. Uwen pajama, sando, bariya, ken agas ti sakit ti tiyan. Iso tinakasuot ken ka, kaya nakabulsa ken ka. Awan wallet ka na ala ti bulsa. Oh my God. Apagitsak naka-wallet. Kasano nga rod nga, maamuan tayo no siya sinuwak. Sapsapulan naglaki diitan, no sinuman di kita kinaduwak. Awan ti pagdanagam. Duwa nga imak tinangala ti may nga takulap, tinatong para ko manong nemi, ket pinasilpisel ko sa kuminatmatan. Wow. Pinasilpisel ko pa yun manong. Sa binatmatak pa eh. Wow. Awa pagdanagam. Siyak ti makamuking ka. Yung baglakit din ta, si kangar tinakatong para kanyak.
Magustom di pa nangigim ko ti imamala. Sana ko mapampanawan. Ken sana ko mabaybayan, girlie. Isungar ako na saan ka madanagan. Saan ka man ano. Saan ka baybayan. Siyak ti makamo nga magbantay kayo ka dito'y. Kat bayat nga dakan to'y bantayan ka. Kat bayat nga dakan to'y masapol nga sa pulik no sinuli kiti makamamukin ka. Ha? Ay gaman na girlie. You're so nice. Imbaglaki din dakas ken ka, anapintas ken na siya ti panagpuspuso na tinakadung par kanya. Ay gaman na. Napintas. Ket talaga ka napintas ka. At adan ti panagragutok ti pusok kadagitang imbalikas na manunemi. Ket binanes na met api na silpisel da kinakulap ko. Ket nagaring nagpenireng kami iti nakapapawod. Agas lagbalbalikas dagiti matani. Manong nemi saan ko nga libaken ipatpateg ko isuna. Ipatpateg ko. Ipatpateg ko. Nga kurang laingan manong nemi ibagak ti I love you. Agaman na girlie. You're so nice. Inulit mo nga nindeta ha. Wen manong nemi patpateg ko isuna ket patcheck ni patpateg nakmet. Wen dimtengen ti lalaki nga naikari para kanya. Nagsabaten ti dalan mi. Iso nga check paluspusanin manong saan. Nagbalinak nga napaidam iriday tagundaway manong nemi tadyak pulus impalubos nga naamuan dagiti pulis ti napasamak taimbagak iti ospital manong nemi nga siya kun ti mangipakamu kadagiti pulis. Ngem saan ko inaramid. Kayat kong iyawid. Ngem kasanong agawid ak. Nagawid ak tapno mangalak ti arwatek kanda dumapay nga kasapulak ket makaungat manin ni papa di naladawak nga nagawid. Punyeta ka! Gagayde! Pagdandanagam ti tao! Harabiin nga mitaka pa ilang animteng! Pa, awan ti problema yo. Taadamat ni nanan din nga mga sikaso kata kayo. Uri no awan. Ay, saan nga dahito ti kahit kong asawan? Punyeta! Kasanon doon tataka sa mapasama kang kaitiruar. Iti dis oras ti rabi. Awan to papa. Anya nga minay ti pakadiribukam. At ka ti problema. At dalang nasigan nga kayam nga nasken nga inak kabantayan ti ospital papa. Ospital! Uwan, kayat mong sawon saan ka nga umyan dito balay? Agbanday ka iti pasyente iti ospital kasta? Uwan pa. Punyeta. Paya kasta. Pa, mawatan na kuma. Kanya tarong nga watakin ka. Agbantay iti ospital, papa. Just blow. Di na kumapalubusan ni papa manong naming awantin na aramid na. Kaya dito ospital, nagserbiyak kani tsak mo, tinagan na. Ganyan ti kahit mo nga ipanagan ko keng ka. Makamukan, noon nga ti kahit mo nagan ko. Di mo maragiwa talaga tinagan mo? Saan? Dani? Dani? Di mo kahit ti Dani? Magustuhan. Kanagamanak. Nakadungdungo ka kanya. Ngam awang nga di matlang tag-imon. Balasang ak pailaing, Dani. Wow. Still virgin. Itatawin ko nga 25. Katsi ka. Ha? Tsaka mo, no baro ak pailaing wano at nasawak. Kano at nobyak. Ngam, kayat ko nga maisak pailaing nga baro. Nga abang pa'y tinobyak. Kasta kayat ko. Taapay ngamin nga kayat mo si kakit ba sa nga baro kaya awang pa tinobiyam. Tapno, awan no ka tagbaling ang problema ta. Ano? Ano ta ko na? Tapno awan tagbaling ang problema ta ko na.
Apa ko masyakin siya ka? Hala. Katuin. Awan no kan ti problema ta, di ba? Baroak, balasang ka, ayayitan ka. Kat ayayitan nakmet. Iso nga ti problema ta. Manong nemi no ko naek nga inrantak nga inlimeng ni Dani kadigiti tao nga rumpeng nga mangikot ken bang tagikuakin kuana ket nalawag launay. Gabuta kayat ko nga bukudan ni Suna. Iso nga inlimeng kumanong. Gabuta idi mambalinan ti rumwar inruar ko ti logang ko iti maysa nga apartment manong nemi. Uno impan ko ti logang ko ti maysa nga apartment. When ingatanga ka na iti arwaten ni Dani ken dagiti aminan nga masapsapul na iti apartment. Nagserbiak ken kuana. Taadan dagiti gundaway nga umianak manong. Umianak pa yun manong. Nga iti maysa nga rabii nga daak iti danana isagsaganak ti pangrabiimi iti awidan na ti bagi. Dani? Kelly? Kelly? Dani? Api kayo narakop na. Oh, Kelly. Pakawanan na ng tiyakon materid-tirik na. Dani, sana. Baka no, agpatpata talaga agbabawi ti kumodyanan na. Anya tikit mo sa Kelly. Itanya man nga oras ket posible nga mapasamak ka bigla. Iti pa nakalagit mo ti pudno kinatao. Anya kumaman no kasta? Ha? Kasanun na danubiyam. Nubiyak palain. Sang awang pa nasugsubatan. Kasanun na dun asawam. Awang pa Kelly. Agparparik na kanya nga baruak pa. Iso nga, uy, Dani, I love you so much. Kelly, Johnny, I love you too. Johnny, ipatpatig kami. Oh, kahit napasamak manong nemi sang kumarumpeng nga mapasamak. Imagine, adda ni Willie nga mayat ang maging kasar kanyak. So magmanulaingin nga aldaw. O no, nakurangin nga 3 bulan. Idin to, tadadtoy manong nemi. Ni Dani. Nga dya kamon no Dani ti ususto na ganda. Nga isunti nakagunod iti kinabirhead ko manong nemi. Naipaikon kang kuwana ti kinabirhead ko. Nagpapas kami taragsak manong nemi ti dahi nga nagpatnag. Iti namin adu nga gundawa iti uneg ti maysa nga rabii, 2 rabii, aldaw, bulan, manong nemi. Gabutat dan may sa bulan, sipud, nadungpar ko isuna. Sipud in kaserak. Sipud rinabii, inaldaw, manong nemi nga damapasamak ka na kami. Siyempre, saan nga may kat, ni papati pa nagatap na kat saan nagsarde nga mang palpot kanya. Tunggal agawid ak ti balay mi. Ay, punyata ka. Talaga nga Kelly ka, ibabay nak. Ikalkalag nak, punyata ka. Papanam, madalagi di misteryo nga raramidem. Papa, awan madigan raramidem, aningawan. Hindi ito taado na kiti mga dandanon kanyak, nga da makakit-kita ka, nga da apartment, nga sang petam, nga da sarsarong karamidjay nga lalaki. O makinam, nakalawlawak na kiti pagbagada kanyak punyeta ka. May isang apartment ti papapanam kidata sa sarong karam sa diyang lalaki. Aramitem teta ito tadandanin ti kasaryo kini Willie. Sanak ikalkalang kasta. Sanak ni babay na kasta gali. Punyeta ka. Pa, tamamati kayo nga maaramid ko ito. Ha? Indanon kon kini Willie, teraramidem, punyata ka. Into numayin nga bulan ti kasaryo, ngam kastoy materaramidem. Papa, hindi pala nga amoy nga tsak kayat, tibang kiasawa ti lalaki nga tsak ipatpatik, sumartagan! Punyata ka.
Kaya't mo kadi, nga gapo iti kinasukir mo nga anak. Kat iso ti kataya. Kaya't mo kadi nga matayak gapo, iti panagsukir mo, punyesa ka. Duwalaingin nga lawas kasarminton kini Willie Manong. Kat naplano kunti amin. Umadayo kami kini Dani. Umadayo kami kini Dani dito yung Baguio. Ing kami tadayo. Ija Manila, uno at dadayo pa'y. At akwartak ng usarabi man. Wen, masapol nga na itataramidan. Kaputa talaga nga tsak kayat ti magkiasawa ti lalaki nga sangkumat kayaten. Idinto ta dimtengen dito nga lalaking ipatpateg ko. Idedata nga malem nga isasangpat kumanen ti apartment nga nangipanakin ni Dani Manong. Saan kun nga inserrek pa ti kotsek. Ta, iti masungad nga nabi ti panggap ko nga isasalog binti Baguio. Agtaray kami. Simre ka kitikit, indrikip ko kalpasan na, tinurong kon diri daw ti apartment ket sinabat nak ni Dani. At nakambay na tirawar. Yung inarakot na ko. Akori ka, baka na makakita ka na ta, Dani. Yung talaga, nga magagaran manin, naging narakop kami, naging nagik kami. Oh, kuda ko na saan ka manin nga umay. Umiyan, sweetheart. Awang ka dirabi. May liliwak kang ka, sweetheart. Saan nga ba ni Dani? Takang kalawin tantun nga sangpatan. Ha? Kang kalawin kantong nga sangpatan ko na nga dirang tumbulo sa ksina. Gabuta. Umatayuta. Umatayuta? Wen, ala, subat ka nito oneg. Tadi na ito pagsalitaan dati amin. Kani robot mo hindi kita rawatem. Ta itamit laeng kat umatayutan. No umatayuta, sa dino papananta, girlie. Sa dino. Simarag kami, adimi indrekep tiri daw manunemi, medyo nabayag kami niti uneg nagsasalita. Nga pagsasalitaan mi, manunemi sa dino papanami. Girlie, pampanunotek ti pudno, akin asasino. Kahit ko mga maumuan, sakbay ng umadayuta. Takayat mo ka di nga, dinakton ama mo. Naawan lakid diti, makaigawit kanyak. Api ka din nga saan ta nga, saan ta ko mga ipatuloy ti relasyon ta. Kas pagari ka na laman. Ipatuloy ta. No lakid diti awan ti, pakaigawitak. Saan ka nari ka ta susuro nga itin gali. O rin og subli ti pudno kinasasino. Mapasublik ang dahos tirik na ka. Gabot ipatpatek ka. Oh, girlie. Oh, Dani. Again, I love you so much, girlie. Ore, no, agsublinton di pudno kinasasino. Ipatpatek kan tulat ta. Promise. Ngaman yan, nga panakabiglami manunemi, nabigla kami. Nabigla kami ngagpadpada kini Dani, idi at tada napigsa akugtar nga nagdiso iti bukot ni Dani ket nga nakatalikod isuna. Manipod itiri daw. Kadagpadpada kami nga natulid ket siyak takimbaba. Mabigbig ko manong nemi no sa sino tinangkugtar kini Dani. Awan sa bali no saan nga ni Willie Manong. Willie! Manong nemi, timakder ni Dani. Kayat na nga balsan ni Willie. Ako na. Sino katursok? Apin times kastay, ha? Willie, saan mo nga dagran? Ni Dani, saan ko ma? Kinunak manong nemi, ngem nagdison na kinidwa nga nagsarunong nga dano kiti barukong ni Dani. Ayup ka. Tinamong ka dikit, saan ka nga labanan? Labanan ka! Lumaban ni Dani ti kunanang nakalalisto ni Willie Manong. Flying kick, timpasapat na iti barokong ni Dani. Kat naipurwak ni Dani. Kat naitupa ti ulo na iti diding. Oh! Dani! Dani!
Ayop ka, Willie. Pinatay mo ni Danny. Pinatay mo ti lalaking ipatpatag ko. Ayop ka. Kinunkunak manong namik at dinanog-danog kon siyempre niya Willie. Inarayat ko ni Danny manong naming Juan. Inarayat ko iti pa naka-arinuknok na. Kat nagal-alis tumateng nga pimano ni Willie, gapo siguro ti buteng na itinakita na ngalangan ni Danny. Nakapapatayo ko na siguro. Inarakop ko ni Danny, manong imikas taon na yan ti sangit ko. Danny, saan ka matay? Isalakan ka, Danny. Kasi iti pa nang isalakan ko kayong kaidisyak tinakanong parking ka. Tumawag ak na mulan siya. Saan nga mabaling nga matay ka? Saan nga mabaling nga mapukaw ka, Danny? Saan nga mabaling? Nagsublin ti puot ni Danny, idi ta pinalubusan ako ni doktor nga makisarita keng kuana. Tanay itaray mo lang ti ospital. Idi makita na nagkuriturti mo na. Sika? Sika ka di nakadungpar kanya? Wen, siyak idi. Idi? Italay nga nadungpar ka. Nadungmar ka idi. Nabayagan da idi, Danny? Nabayagan? Danny? Kahit mo gusto mo, miss, nabayag nga awan ti puot ko. Kahit kung ibagkakikasaan nga Danny tinagang ko. Siyak ni Orly. Danny, Orly ko na. Kanan nyo kamat kasangit mo? Ha? Kanan sino ka? Siyak ni Gerly nga mangipatpatig unikeng ka. Kinipatpatig nakman. I'm sorry, miss. May salang ti babae nga patpatig ko. Kanada na asawak. Iso lang di patpatig ko ti asawak. Ni Menchi. Anya? When? No. May masalang ti babae nga patpatig ko nilang Menchi ti asawa. No! Saan nga po no ti mga kuking ka? Saan nga po no? Imisyo ti po no, miss. Nagpatpata kami kini Menchi nga tagalawag. Bagyo ti ayan tayo, di ba? Bagyo ti ayan tayo. Saan ka di? Gabot na madama ti honeymoon mi ti asawa ka ni Menchi. Anya? Owen. Amok nga Bagyo City tayan tayo. Madamat honeymoon mi nga kasawa. Ti malagip ko, dinung parnak loo ka. Ngim nabayagan. Sa may sa kabayatan ti panaka-amnesiam kat nagnubya ta. Nubyo na kan. Ada mapaspasamakan ka na ta. I'm sorry. Ngam tsaka mo ti magbagam. Iba't patig ka. Ngamin na doon nga na napasamag ka na ta. Danny, Orly tinagang ko. Tsaka mo ti magbagam. Kan mabaling ka di, ti bumulot ti cellphone. Kahit kung tawagan ti asawak, please. Pabulod na ako man ti cellphone tapno, may pakamok ti asawak. Nga dak ti ospital. Impabulod ko nga ro ti cellphone ko kinita ni wano Orly manunemi. Ket nangeg ko, iti parakisarita na iti ibagbaga ng asawa na. Wen, siya ni Orly, si bibiyagak. Andag dito ospital. O may ka dito ospital, Menchi. Ha? Adda ka pala dito hotel nga nag-check-in anta? Saan ka di?
Um, eh, napaulimek ni Orly manunemi. Napaulimek. Kaya mas daw iti mangmangig na iti ongto ti linya. Ket siyak intuloy ko laing nga pinalubusan ti panagarubos di kiti luwak, gamot amok nga mapukaw ko nga may pinsan ti lalaki nga patpatig ko na unay. Kaya nang ipaayakon ti amin ko iti namin adu akong taway. Mapukaw ko ni Orly Monodani. Ngem kasano nga napasamak ti amin, Menchi. Dandanigayo man talo nga bulang nagpukawa. Nga nabayag ka nga nagawid di talawag. Ngaging kakanig ito kit awang peti impakamu daking kanig di polis no anyat napasama kanya. Nagsardeng manin ni Orly nga nagsao. Ket kinita na akmanon nemi. Anatadem da kiti mata na amang kitkita kanya. Sige, Menchi. Sorry ha. Pagimanan tayo, tas ipipiya ka. Ket imbestigarek na ito yung kakanduak. Dahito kaduwak ng babae dito nga nga noan niya talaga si bubukal na pasamak. Isulayang timakay-lawlawag noan niya tinapasamak. Dahito nga babae nga agnagan ti Carly. Iso nga imbestigare. Edi iyawat ni Orly ti cellphone ko nga binulot nga manunemi pinalutpot na kadakos. Anya nga talaga tinapasamak. Miss. Bakawanin na. Ngayon ko ngamin nga in report iti pulis tinapasamak. Tinapasamak nga panakadung parkukin ka. Na amnesia ka kat kapot di mo amot ti kinasasinum. Iso nga siyak tinanghalakin ka. Tinaripato ka. Impang ka di maisa nga apartment. Kat sadyay. Sadya nga na mapaspasamak iti nagbaitan ta. My God! Kahit mo sawan, inyal, when, tinagtagi ko ka, pagkawanan naktigas tangin naramid ko. Manong nemi, nabayag, nga awan tinagtimek ka na kami. Siguro manong nemi kat or-orayan na, nga sumangpet na siya sinuman nga sumangpet. Nga may mangsukon kang kuwan. Nga mabayag pa siguro taga po balay sa Jalawag. Ti asawa na ako na ano. Ano nga tataramitek man? Kasano nga tataramitek? Manong nemi saan lang asyak ti mariribukan pati ni Orly Monodani. Saan na ka din mapakawan tinaramid ko? Agpeso ka din ganda na pasama ka na ta. Adda. Ureno, sumar, talagang gusto ti bagbaga. Nga I'm sorry. At nasawak. Nga may patpatig kay tilikodan. Nga natulagin ti kasarmi ti lalaki nga tsak ipatpatig. Katimparik na mid kanyak nga ipatpatig na. Nga sang kang ipatpatig itan. Tanda nasawak. Nga iso ti patpatig ko. Mo, kinawan ti karbaga ka mangigawid kan ka. Ibilang kalahin nga may isa nga napintas. Nga nagbanag nga naalas nga tagtaginip iti napasamak. Kinagamanak, Orly. Agamanak, iti imparik ng kanyak kapamatig mo. Agamanak, Orly. Manong nemi, dimteng ni Mensi, ket siyempre, inarakop na ti asawa na. Girlie? Mensi? Naagaw mo ti asawa ka. Ti man nga bulan. Talo nga bulan. Madamathanin mo mi. Sinublat mo met. Impa mo ti may isang apartment. I'm sorry. Nakariknak ang dangos iti ayat kini Orly. Yung mga pagdanaga, Menchi. Awan ti karbiga nga mangigawid kan kwa na. Ala, hanggang karotin. Kita, barbarim no kita tanto manin. Barbarim no makapagkumadre tanto no. Mapututan akto ni Orly. Uno saan?
Baka sikat na sikuan ng imuna. Ipakamumto kada kami ha. No napututan na kadi asawa. Manong nemi, ini maamuan ni Willie tinapasamak siyempre. Namuan na ata. Isungarot ti ka po na nuapay nga na ito pati ulo. Ni Orly, iso nga nagsublin, tipudno nga lagip na. Imbabawi ni Willie ti panangasawa na kanyak. Taamuna, nga ti uneg ti talo nga bulan kat arig na naglib-in kami kini Orly. Inawat na maten ti kinapudno manong nemi nga talagang saan nga ta kami kini Willie ti agkagasat. Nga kastamat ti panangawat ni Papa. Punyeta. Pa, awan ti pagdanagan nyo. Oray ta, mismo nga ni Willie ta nag-desisyon na saan ako na kaya. Ngayon magkaskas nga bayadan ta, utang ta kadakwa na. Hanggang balit ta, maininot mo pa. Pa, saan kayo ngamin nagsusugal ka nagbababae tapos saan kayo makautang? Kasi nung pa ito nga makasugalak ka makababayak, kita kawilsirak. Nga po kayong kagad natakyak. Kahit kayat yung maori kang matake kayo. Tapno, mawing pinsan kayo. Kayat ko pa. Pa, agbiyak ka bilang tinapaot. Anya ta moyo. Baka no, may kang kayo nga dinaoras di apo ko. Apo ko. Huwag pa. Pa. Iti agdama manong nemi balasa nga pailaan. Ngam balasa nga ina. Makita mo? Taadda imbati ni Dani wano Orly apakalaglagi pakyang kuwana. Among ka dinuat nagan naman Ordan. Iti maipasangay manong nemi ti anak ko nga ni lalaki. Iti labangin manong nemi ti midwife no anya ti ipanagang ko. Pinagtipon ko, tinagan nga Orly kan Dani. Iso nga, Ordan. Ordan? Adanagan nga Ordan? Ordan ti panagan ko kingkwanan. Uwain manong nemi, nagtipon ti Dani kan Orly, nga iso ti apo ko ni Papa. Nga dito nga apo ko ni Papa, manong nemi siya itmang mangtid kingkwana ita ti liwliwa. Nang naruna kanyak. Isot mang mangtid ti liwliwak manong. Orek tultuluyan nga ganak, orek tultuluyan nga balasa nga. Basta tinasken kat adan ni Ordan. Kat aging ga, kanagitoy, kanitiag na nayon, jak tupulos malipatan, day di apagtang iti paset, tibiyag kumanong. Agas lay di kalmalayang. No kasano nga dimteng ni Dani o ni Orly iti biyag ko. Kat sabi ko ma, tadan tumit lang kasukat na iti pusok. No dumteng tumandeta. Dito nga rod manong nemi ti pagkabuklan, ti paset, ti pagkasalita, ang slay di kalmalay nga napasamak. Kanagyaman naglaunay, adamat may batik nga andal, liwliwakin pagsarbingan ti biyang, kanaginipada, kanagdingag, kanagbuya. Thank you tila ing mumanong nga nang basa. To'y nga rod agyaman nga pagayam mo, girly, iti Baguio City. Thank you, King Kagari. Iti magkapanagsurat. Iti programa ting iti kalmanlaing. Thank you magkadagiti nagbuya.